بله لا نه عریس پدوام تا ببینیم کورسات باج و طلبت و کوه مجبور پدی بین القلموان کورسات جی هلبت ذهی بده خلق شیم بجم پتر رول کرینا سوزوم میاد کتی حزن زیادتر صدق و کو سر زاده خلقه خورنا فقری مفهوم کوهینا من أبيت أثبت البحث كان في إيج علوان دهوكينا كو خدانا علوان قالوا ده مزانين الفيرد في هيفا رمضان ده خلق شاور الكرينا سوزو ميويت كي دساجي هنا جوري خرماي هنا خلق شاور رول كاتشان جوري خرماي هنا يعني بها الوان شاور هناك قرنا كايب سردهات يعني إنه كاك إسلام شنقال قال ده كاك إسلام كده كلام كفيده كاك إسلام سبيدا باش سپیدا باش خوشتر سپیدا هم بینرا بیلو خوش بیتنو یلا بخیرات سر چاوا قال سپاس كاك إسلام أكمل شو بيد دست بيبكي جاري چند جوري فقري وان في هنا ودفي هاي بدا خلق شاور حزوان چند فقد كرم خدای برا گلا نوعد فیقیت هینو الحمد لله گلا تشتی غریب جی کتی تتسی گدا حاليا يعني هذا 2 سالة بجنتام گلا تشتادی مثلا به خلق نیاز تنبنن نیاز تام زیبزینه شمی چکونه اتخارن ورمضان جدوزاني على مبروزية ما شاء الله دلي خناه همين نوعد خضرواتي فيقيتي نفل خاص كاسكاتي اشتاق سركية دست بيقى رمضان تو هاد يده ما موسم ما قصباب ما شاء الله ما قال نوع هابون وكا خلاص موسم ده روجة ما هي رمضان بتم موسم خرماء كادا وحاليا شيء قد بيجي موسم فيقيا بجاش برعيد الشتية جندورة باش كاك ما قام برسيار كين يعني بهاي يعني دسبيكا هيفا رمضان حطانه چنگورا كان بسر بهاي فقدات بتاعي بجاف شر آلوزين الدفلت شوي خدای برا گلک گوران کاری بسرده هاتم تایبت وقتی دست پیک آشاری 2 روزه چون تش گلک گران بود یعنی هنده ماهات هبا حتی 500 دینار کیلو چو سر وقتی ریک هاتی اگرتن از بارم جنوبی رات هاد ریگل ویره نه هاد بگیرتن تش گلک گران بود تکلیفه مثلا داخل بونا و نقلیات آوه بس الحمدلله نکه باشتر علی هاتی بس مشكلة ما صار طماطة جلقة جيرانه يعني أمريكا طماطة عراقي كيلو 1200 دينار العلوة هات يفروتن بسرعة ترى له اشتانا جاشتي هر يا علوة برايم بو سرعة بار بكي بصرة 1200 دينار كيلو أوجي نيفك تلفة نيفك أبي تلفة يعني تناش خرب فروشي دي خالي كي مثلا هم دي كينا ميزة ربع كي بتر يا هافينيه حتى أبي نيفادي جد فروشي الربع قاعد يجي هم تابجين هجان فيديش فروشين حقي خنا جديدا شرط بحثي فقري كرت هيفا رمضان اگر برسالوي كيف كاين خلق جوري كيف فقري تايبات هاي خلق بترحج في جوري فقري كان يجي او فقري هافيني مثلا بيجي نقول دور شتين ابد جالي وقت واناي هوا ايناينا خلق الحسر وان هاي يعني شو باور بگه سیدا بارا بتر خلق حشت کردن تشتب آف مثلا برتقاله بو عصيرات بن سيگاوي گلگا خوشل دف ما بجانه زامرا خگدي لالنگ گلگا مثلا یا سفک بخارنه موزه اول صرفت بنوی گیدیش دوزانی وقتی بیدم موسمش تی همی گاوا موسمش دیه الحمدلله نو که ما اینا شدی بگن دور يعني بو جشن ان شاء الله اشتاق سرکیه جشن دا شدی بگن دور بله بلك اسلام خلق يعني بحث جتا قلت قبتر كاسكاتي تشت عندك جورين كاسكاتي تايبات هينا مثلا بيجي نوعك جرجيرة شكرافساج معدنوسا يعني همو كاسكاتي بشوية قشتي تشن باور بگه همین کسکاتی چتم شیوه گشتی همی چت بری رمضانش بر جمده باران گران با بهای گلک یعنی احتمال دست که خل 500 دینار دا بو بس پاری کاری حوالد مات ویره و ویره جیو گلتش مهر بربعید فرود ما هو فترة درباس که رمضان الحمد لله بصالة همین تقریبا ما بربعید فرود بس ماده دو تینابن هکش 16 ماده 2 ماده ما 500 ویگی همی بربعید بو الحمد لله کمی اگه گلک باش دفت ما چوب پاقش بو و یه مشتلایه ما همی گاور مشتلات تنایه و همجی انشالله تشتی مثلا یه هی پیجی بیتنم ببحثین هم ناین دکان آخو شکوش همی مهمتر تندرستی ها خلقی و بگید بشم دلیل جیم ما ویدیو تیم وقتی ما چن نوتینن شنگانی زور سپاس بوده و کل خدا نیک جعلوان دوگ قلمه ولی آی لانه وکم می‌بینم در دکتر کل وی هایی و پیروز داخل کتر رول فکر کاتل جوری میوایجی يعني او میوان آب دست جهنده جوری سوزاتی جهنده کو خالق کزور قصد کات وی هایی و رمضان حز کات سر سفر خود عليه بله